kunaing la ostet sai líder, mas precisa haturumos exemplo dia e a sociedade nhalet. Questão nem hato Russi Padre Wendelino Gibato SVD, lista reflexão e a celebração aniversário estel badala tol nulo resengrua. E a no estel histórico masateten, no dar ema cristão tem que tau ia Hanoi no consciência kata, sai ona Jesus ne escolante, sai nessa selo no liman ain, o di halau ni missão ia mundo ne. Ita reconhece no dar cristão, ita tem que tau ia ita ne Hanoi no consciência, katak ita sai ona Jesus ne escolante, então ita sai nessa selo no ni liman ain, hori halau missão iha mundo ne. Bain hira ita simu baptismu, ita simu kenar tolu si Jesus rasik. Kata kenar liurai, kenar nailulik, no kenar profetik. Kenar liurai ita korel hiha korelasaun ho oinsa ita sai ukunai. Ukunai laos deit atu sai leader bot ba komunidade ka grupu anasaun. Aban bain rua sai presiden karet ne sortida. Mai uluk nanai ho baptismu ne ita sai ukunain. Importante liu mak ita sai ukun baitan ne moris no dalan rosnian baitan rasik. Ita hotu ne mak liurai ba ita an rasik. Tanpa wanira ita sidau bele ukun ita an rasik. Lalika Hanoin atu ukun no forma emoseluk ne moris. Ukun moris rasik sai dia foi ukun emaselu atu sira hara ita dia moris nudar exemplo kasasi dia ina. Jadi bonus ne mak sai leader politika sira. Mai originalmente ne ita ne ukun nain ba primeiro ba ita rasik ba ita ne comunidade umalar incluímos iha ita ne serviço fakti ni ne. Kenar lulik, iha korelasaun ho kenar halulik ka hasantu itaniaan. Hori nune ita bele esa exemplu di akba ema seluk. No convida ou dada ema seluk ba dalam santunia. Itania objetivo moris no dar fiar nain mak atu sai santu no lau iha dalam santu tuir maromak ni hakara. No tuir Jesus ni hanore. Atu saya santu la precisa saya mulule kotu ya. Atu evita ita interpreta salah, ikus ita hatais batinamean barak. Sai santu ka sai lulik kata kita hak basic ba maromak, karakter maromak nia. No sai pioner atu aplika maromak nia lei ya mundu. Sai santo laos deit con abade coloração ya. Mai be oin sai ita cria condição internal nia, condição espiritual, nebe halo ita basic na fatin ho maromak. No ni ita nia mori sempre iha nia dalan nebe diak. Tanpa ne ita atu controlamos kita sok bahasanya sok suci quando ita dehan ita dekorod na orasaun katolik nia depois tanpa kita haluha evangelu loron ida ka rua liubanu dia bons conhece Jesus magne. Ema mos le Biblia, ema religião seluk ateista sira le aqui Biblia itaniamos nudar livro ciêncianya. Padre Diang baptismo hanesa portão ida ba ema atau hola parte ihaknar Santo Jesus Cristo nia. Wahira simu baptismo, simu dereta knar tol hus Jesus rasik. Katak knar liurai, knar nelulik, no knar profetik. Emerenciana Pinto, Estel News.